Hello guys, saya nói phùng kaham eba bai kaham ni channel lo. Kha khayo no kaham no tong na nai. Ga mo kaham no tong nong ne ham dang mung ma nai. Ga tini topic eba main topic of tong thanai. So main topic thana sa nong no kaisa kok sana mu chongo. Nong ni bangai je medical ni problem ni paya khota sa jora ang te kaisa video to nai ka. Ya kaisa notification phaima bangai ang tini video saramna nangka. Bangai o video saramna bangai nong ni medical ni bangai ang tabu sujara nong ni problem clear khaimia ko te kaisa video to nai ang sure nong sajak ngai tini jeng nai je vacancy ni tei SSC Gd vacancy ti ang 2025 ni bosak kubui chengra bosak increase ka jeng tabu nai je nai tongdi kisa tongore an mobile kisa ngoi tongo nai tabu nong sanai kisa khalogai nasini angke oro clear khe dikha tabuk total angkha bosak 53,690 no angke agi bosak rijak om ang najakliya gamanang tang nongo te sanai BSF bo tilbani naranya sing tabuk ya overall naisinai do tilbani atirok naikha onek lenai on bang overall naisinai SC rong ni bangai 2111 mane 2111 kata do angkai ST rong ni bangai especially ST rong ni bangai naidi selang ni bangai sido female rong ni bangai anglo sanai 1550 OBC ngai 3027 EWS ngai 1387 UR ngai 5807 so kaham ke porikha kan ro UR bo naimano angka total BSF bo busuk post angka 13,880 angka tabuk CSF this time o CSF ni bo vacancy onek bangkha 2209 mane onek se SC rong ni bangai SC rong ni bangai o CSF kwbang no mano 1616 mane tamo 1616 OBC rong ni 33101477 angka EWS ni UR 6298 total busuk angka CSF rong ni 14,910 angka tabuk angka CRP rong ni sanai SC rong ni 2050 angka ST rong ni kai 1470 mane 1475 angka OBC rong ni kai 3069 EWS rong ni kai 1379 angka UR rong ni kai 5814 so CRPF rok ni this time o CRPF ni sepano CSF ni sibisi vacancy bangko CSF siang ke CRPF ni botak lain kate 13,787 je angka this time on je mark kam rok kha khayo rok ngor manan nai CSF o SSB onek kom SSB to onek kom mark kijar nango SSB ma ga yo sao tangni ga olo sanai mo 131 SC ST rong ni 88 je matra all India angka 211 among angke OBC rong ni 87 ke WS 387 ke UR total 902 se to onek kom no onek kom ITBP 376 SC rong ni 377 kono ni ITBP rok kom bano 610 ke OBC 294 angke EWS 1291 angke UR under dijapta angke total angka busak 2948 angka Assam Rifle rong ni busuk nai de vacancy busuk kha SC rong ni 159 ST rong ni 239 305 angke OBC 130 angke EWS 918 angke UR 1750 total busuk faikha 1750 Assam Rifle rong ni this time of vacancy so mana nani kha khayo onek borong sentru bani SSF orang nai amrok to hai 20 dos 36 ma phaya tir bravo vacancy onek kom
NCB rok skri mano ko 01501 00 rok si ST rok ni 00 rok si ST rok ni kri mo ngangke tabu ka female rok ni ang sudo bri rok ni simi sasinai do tewan salia ST rok ni total ngai kha BSF 277 ngangke CSF ngangke 176 ngangke CRPF ngangke 55 berong ni common card this time CRPF ngangke SSB 0 ngangke ITBB ngangke 68 Assam Rifle 21 te kerai tirprawo yang koro SSF rok NCCB rok kerai do kaya nong sanai tabuk total tirprani vacancy busuk ngana je BSF 104 CSF 82 CRPF 77 SSB 3 Assam Rifle 5 ITBB 9 total 280 by agini busuk amono hisab khainai ji ngenong ni vacancy like 500 above thangana this time kenro bukha tongthokna asa vacancy phainani onek tap so this time cut off busuk thana ang sairi ka mane sairi nai saya ko tabuk tawana ni cut off ni bangai rok sure taklai busuk mana ang nong sairi nai jadi bisa khaikoi tangkun khaina kre ang ko grika this time norok khayo je exam result pass jak 60% 70% no sakri mana ne ang khayo tangke vacancy bari thangka sunako dini ngake nong nate kaisa video wa ang sanai medical problem paya ko document ni mark ha pano nin medical document han yakan bahing na bahari bana mangai nong mi clear khat nai so bari khalo na sing dong nai kangke ham bai bulai ke